yarivugiye ngo kuko ikintu cya mbere ni amakuru kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Ese mama ntukunzwe mu kazi, business ubona uko ruhomba, uwo mwashakanye ntimwuzuzanya, baguterereje amadayimoni cyangwa se amahembe, ufite indwara yakubayeho karande. Ese wikekaho inyatsi ku buryo ifaranga ryose riguca mu myanya y'intoki, wabuze urubyaro cyangwa se umukunzi. Bityo rero gwiba mbona bihita ngo isi gusigara umangamanga. Ibyo byose byabonewe igisubizo. Gana umuvuzi cy'isake agukoreho ryake, aguhindurira ubuzima. Hamagara kuri nimero arizo 0788 98 11 44 hamwe n'umuvuzi cy'isake. Mbijeje ubuzima burambye kandi buzira umuze. Episode ya gatatu nuko dusatira kwitangira kuri Love a Lifetime. Kana gasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Gira mugenzi wabwire mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura. Iyi ni filmu udakwiye gucikwa cyangwa se ngo uzayibarirwe. Ibintu n'ubutamu. Warakunze Swordsman, ugakunda Heavenly Sword and Dragon Slaying Sword. Aka ntukwiye kugacikwa. Warakunze The Smiling Proud One. Iyi ni filmu udakwiye gucikwa. Bimeze bite? Mbibutsa ko ni kugasobanuristore.com, website imwe rukumbi. DJs website n'ubuntu kugenda ukadownloadinga filime ziri muri HD zigaragara neza, mugaha abakiriya ibintu ari ubutamu. Namwe muzireba ni mugene mu downloading ibintu n'ubutamu. Website n'ubuntu gasobanuristore.com. Hariho filime z'abasobanuzi benshi batandukanye. Nico gene nako kanya ngo turebe filime ntawe duhagaze hejuru. Hakazode ni mirongo ingahe na kantuza. Hakazode ni gashatu. Episode ni gatatu. Love a Lifetime. Uyakomeje kumusobanurira ibyo The Scarlet Flower Pa ikora. 付出些代价又如何？可万一是服下解药。服下赤花之人，在龙鹰城空字堂已经记载入册。若日后一旦毒发， reka turenimba bazakomeza kwirinda mpaka Long Yi 将其诛杀，挫骨扬灰。 yohereje abanyeshuri 这便是 genda mubyivangemo 会的秘密，也是龙吟城和 reka tubahomye 最关 longo jivanga 心的。 we n'umujyi wa yitaho reka nze mbahirimbukiro nimba ari byo bashaka. 赤华珠接连出事， gusa ubu nibo ndibaza ikibazo cya The Scarlet Flower Pa 先是被盗， nimba cyamaze kujya mu bandi 而后又在龙吟城眼皮底下被毁。 biraza kuba ari ikibazo kuko Long 所 Yi 以空字堂派弟子前来，绝非空穴来。 nubwo biri kuvuga yuko The Scarlet Flower Pa yibwe 难道他们怀疑 ariko sinzi 在我们灵虚阁手上？ nimba bakeka yuko 若是龙吟城 twebwe tuyifite wenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. 当真有迹可循，应该知道赤华珠并非灵虚阁， ariko nibakora iperereza baraza kumbura ko ntayo dufite. 算他出现在灵虚阁，凶手也另有其人，不过将赤华珠赠与阁主罢了。 ikibazo we bazamenya ko wayikuye se kandi 就是无迹可寻，才觉得蹊跷。 ikibazo nuko nta makuru y'ahantu 看来 The Scarlet Flower Pa iherereye. 不容敬服， Rogi Fanga bisa nko twamuciye amazi. 更加谨小慎微。 umushenda azi kwigira kari akajyayo. 只可惜我们上一次派出去的杀手，未能在湖上将荣华带回。 birabaye ko abicanyi twohereje ubushize batarabashe gufata Longhua. kumva banga banza bohereje abicanyi cyaje filime itangira agakobwa ngo bagafate. 以他宝贝女儿的性命来交换赤华珠， byibuze ubuzima bw'umukobwa we iyo tumufata yari kubugurana The Scarlet Pa. 才能阻止他继续 The 为 Scarlet Pa. 恶江湖。 kuko ni ku isi imeze buri wese abashaka kubaho nta bundi buryo. katurore kumba hangaha
yarasinzira ategeza ko agakobwa gakanguka yanze kugasiga gusa nawe ababoneyeho umwanya wo kuruhuka kuko ararwaye karakangutse nkomeza kwibutsa ko hamwe na Lucas Group wabasha kwiga mu bihugu byo hanze ugakora mu bihugu byo hanze ibintu ari byiza gusa wakwiga mu bihugu by'Abarabu Canada n'ahandi henshi hatandukanye cyane Romania n'ahandi bahamagara kuri 0780401441 Lucas Group 臭小 application is open 进的时候 mugende mwiyandikishe barabafasha umushenje sana disi afite umutima mwiza yanze kunsiga nari narwaye agakobwa kameze neza ubu ngubu abayamu kaba kamufurebye kakananga kara yewe wakangutse se 你想你怎么不叫醒我啊？ kuki utankanguye nimba ari uri muzima 希望呢就不打扰你。 nabona uri gusinzira nanze kukubangamira warayihanira ijoro 这样睡还能怎么睡啊？ ubundi nari kuryama nukuhe we kumukoraho 终于好一些了。 bwa nyuma nanyu umeze 再 neza 不好起来，我都打算送你回龙吟城了。 你还好没送我回去。 iyo utamera neza nari mfite umupango wo kugusubiza muri Longying wa mushenzi bibanza imere neza wari umpangayikiye se ndakwiyamye nuko mutangira 慕言呢？ hako muyana ari hehe 怎么没有看到他的面儿？ 啊， eh 一大清早啊就上山采药去了， yagiye guhamura muri iki gitondo 才能回来。 ntago ari bugaruke rwose 别叮嘱了， hakiri kare 按时用那些草药去针灸，这样就不会。 yavuze ngo nkuvure ngo mbimbibi ambwira ibintu byose nkora yitaye ku nguma zawe se wowe oyanjye imeze neza 啊，对了， hagati aho 昨天山上那些人啊， ejo hari abantu bari mu musozi 龙吟城来的， nabonaga ameze nk'aho ari aba Longying 是谁吗？ uzi abo ari bo 敢跟龙吟城作对啊？ ninde mwanzi wa Longying 人和湖上那波不知道是不是同一伙人呢？ ntago mbizi abatwatse nayo ntago 一 mbazi 伙人呐， gwiki 你怎么这么笃定？ 他们的武功都不一样啊。 baturuka mu isi itandukanye n'isi imirwanire tubamo 看不出来啊。 nabibwirwa n'iki 哎呀， longohwa 我知道你因为韩杰练不了内功， ndabizi ntago wakwitoza internal energy 我好歹研究了一番， kugira ngo basi develope mu isi imirwanire 制定了一套 ndagira ngo nzagufashe 量身定做的武功。 ndebe ko aricyo nagukorera 我不在你身边的时候， muri ubu buryo 能自保。 ntari kumwe nawe ushobora kwirinda 真的吗？ cyane byose 我 cyane 心说话永远说 rindi ijambo ryanjye 谢谢师祖。 urakoze garande master 是不是已经被师祖的 utangiye kubona ko ndi umunyamahirwe se utangiye gufatirana yo uri murambabaza wakantu 我脸啊？我脸很宝贵的。 wikurura isura yanjye ni iy'agaciro zana nyikurure kavuna umuheto zana hano nyikurure uko bari aho do dore muzehe urwo rusaku numva n'urwiki reka nongere 最后一下啊！ tata we bibyana ninde uri aho ngaho murimo murakora ibiki 师傅， master bavayo 这个姑娘家，你 nturarongorwa nawe 你什么你？ nanjye itunge 我才离开龙吟城不到1天，你就让我的小徒孙 umunsi umwe wonyine 险境啊！ umunyeshuri wanjye yari ari mu byago bishoboka bite se 花儿是我眼看着她长大的， namubonye akora 疼她的人就是 akura rwose gutya aba ari mu byago gutya 还就你还最疼爱他呀？ ubundi umwitaho 你知不知道荣华他昨天既犯了 yarakonje ejo yendaga gupfa 啊， ubu aka kanya ntibitangaza ko ameze neza 操， muko 出什么事了？ niki cyabaye 好多啊 死病复发呀！ kuki urwaye indwara nk'iyo ngiyo 父，你别担心， ntugire ikibazo master ubu umeze neza 只是不知道现在龙吟城是什么情况了。 ahubwo ndimo ndibaza iwacu bimeze bite Longying 恐怕这次啊，城主不会轻易的放过林静了。 mfite ubwoba ko kuri ino nshuro so atari bworohere Longying ni ikibazo bidatinze buraza 那些背景查清楚了吗？ 这些 wamenye 阅历可不小， ibiranga abicanyi ntabwo ari abantu basanzwe 没想到灵教绝迹多年，竟然能够死灰复燃。 ntabwo nari nzi ko nyuma y'igihe kinini cyane ubwoko bw'abaling bwarabuze bwakongera kugaragara 想必荣静峰已经查出了凶手。 Longjifang
byanga byakunda ashobora kuba yamenya amakuru yabo abicanyi aribo 看出了端倪，他一定知道凶手是灵教所为。 ndakeka baraturutse mu Link sect 啊，那这么说来的话，那引我和融化出城的人也是灵教的人。 bivuze ngo abantu batuvanye mu mujyi nge na kariya gakobwa ka Lo Huang ni aba Link sect cyane. 荣素带着空寺堂的弟子出城， Long Su 群人， yafashe abanyeshuri ba Hall of Emptiness 那势必会降临， asura mu mujyi kugira ngo ahigahiga umujyi wose. 守卫警惕性。 Long Ying 那目的究竟 ko yari ipanuye cyane bashaka gukora iki? 荣家二姐妹遇袭， Sisters 薛掌门死于龙吟城中， bisa nkaho bashaka kugira ngo bafatanye muri uru rugendo ariko nanone umwe ari ku ruhande rwe n'undi ari ku ruhande rwe. 给吊挂在城门之 umwe nabaho undi azabaho ariko inzira zabo ziratandukanye. 上，却无 hari icyabaye mu mujyi 人察觉，想必灵教这般挑衅， umurambo wari umanitse hejuru ku marembo. 定是有备而来。 nimba kuko ari aba Link sect bivuze ngo baje biteguye. 龙敬风不会善罢甘休， Long Jifang 是灵教所为啊！ ntabwo ari bugenze gakeya. 我绝对不能袖手旁观。 ese njye nakwicara 在 nkarebera. 江湖中就得肩负产前除恶。 nk'abari mu isi y'imirwanire kurwanya ikibi natwe ni inshingano zacu. 谢谢你的药，我有事。 ndagushimira ku miti yawe. 等等， ndagiye rero buretse garuka hano. 啊？ wiki 龙敬风现在对你处处， Long Jifang 眼下更要 ari kugukeka wa mushenzi ko ari weho wishe umuyobozi Zue. 还要回龙吟城吗？ none uracyakeneye kujyayo? 非要下令杀我呢？那我与其死， nimba yatanze itegeko ryo kunyica se 好，倒不如 ndahungira 自己 hehe? 的好。 si byiza nawe genda nkabihangara nkagaragaza ko ni inzirakarengane. 这件事是灵教的人， abaling 非同小可 ikibazo cyabo ni ikibazo gito cyane. 啊！ ni gute nagenda nkitsimba? 哪里跑？你回去的时候， uteje ibibazo 我瞧瞧， wateje ibibazo wa mushenzi. 在煞星体 啊 与我相克， uragira ngo igeno ryawe ribe ritoya? 哥， buraza genda gake aka kagarutse mu rugo. Ho! kaza kameze neza. 女儿拜见爹爹， ndagusuje papa. uze haraha 敷了油脂粉，怎么忽然让我？ ko mbona nta kibazo afite? kuki mbona ameze neza? why she is safe and sound now? sawa 平安回来就好。 ni byiza kuba ugarutse. karapfukama. 你这又怎么了？ iki se kandi? 女儿求爹爹收回成命，林静绝不是杀害薛掌门的凶手，我们不能对他下追杀令。 yewe watanze itegeko ngo Jingling bamwice ngo yishe Master Zue. byo ni biki? ntabwo ari byo. ntabwo wagategetse urupfu rwe ngo rubeho. aha 哎呀，你这丫头干嘛？ urakora ibiki? haguruka. 快点！ haguruka uvuga neza uhagaze. 说这 hakureba. 这种事情还轮不到你插嘴。 wa ntabwo bikureba. 城中 ubu tuvugana 就 Long 连 Ying 一个外人，这薛 yagiye hanze arimo arashaka 他就出了城， Ling Jing 人消失不见了。 wishe nyuma y'urupfu rwa Leader Zue. 他不是最大的嫌疑。 umwicanyi Shay. yasize ikintu gikomeye cyane. 啊 你说林静是凶手，那证据呢？ urimo uravuga ko Ling Jing ari umwicanyi? 他杀人的动机又是什 ufite ibimenyetso bigaragaza ko ari we mwicanyi? 啊 你这丫头问的倒是奇怪。 mva nk'icyo kibazo sha. 他是个杀人凶手，他自然有他的目的和动机了。 none se umwicanyi agira impamvu yo kwica ngo tuyimenye? 就是问问他的。 niyo mpamvu niyo dushaka kumenya nitumufata turabanza tumufate tumenye ibijya mbere. 丫头啊，既 Moko 然是还没查明，那就说明 iperereza ntabwo rirarangira. 定论。 tuza 相信你爹，他会定夺的啊！ ubaha 没有 imyanzuro ya 查 papa 明 wawe. 真相，爹就不要妄下定论了。 papa ntubuke 绝对不是 ntushinje umuntu udafite ibimenyetso kuko ndabizi ko atari we mwicanyi. 你够了啊！ birahagije. 这件事情，爹自有定论。 n'ubundi ngomba gufata imyanzuro uko byagenda kose. 将来当了堂主， genda umenye ibikureba 的事情 umenye ibizaba mbere. 都这么， ah 成日游手好闲， umaze gukura ushobora kuzaba umuyobozi. uzaba umuyobozi gute? 就是为了去， ah 才让凶手有机会。 urakeka umwicanyi ari umuntu usanzwe? 你现在还不思悔改，在这胡闹！出去，罚你在屋。 genda ujye mu cyumba cyawe ngufungiyeho iminsi 3 ubanza wicuze. kuvayo nta burenganzira nguhaye. urabona ibyawe. 但是我还是求你 wamfunga uko ushaka 追杀令。 gusa ariko itegeko ryawe nshobora kurisuzugura. 说两句。 warekera aho ngaho ariko bakiri aho hari uwaje. 怎么了，司爷？ ikize kandi Ziyane. 林静 raporo 独自赶回， Li Jing yagarutse wenyine yizanye. 被空字堂弟子包围， yaje rwose bamuzengurutse. 还请城主定夺。 tanga itegeko ryo kudiringa nawe. ikigoryi kigaruye ngo iki? 他还真敢回来！ kutari ikigoryi se kandi
哎，丫头，花儿站住！ hagarara wakagoryo 你干嘛去？ ugiye he ha 你给我回来！ garuka wakantu gacaho uyara we mureke ntambuke ntaretse nkatambuka 哎呦， ibintura 你说说你们， hako mwirebe 想进城一下，你们 shaka kwinjira 就行了，干嘛这样呢？ mutange raporo mureke kumpagarika nta mpamvu mureke ninjire 谢林静，无论死活， nyiri umujyi yatandikiye ko mumufate we murakere kakavayo 二小姐， 他们都不让我 long 进去， kuki badashaka ko ninjira ha 不回来了。 we kuki ugarutse 我这不担心你的安全问题， nari mpangayikishijwe n'umutekano wawe 自己都保护。 kuta kiriya gisaza cyakugumana wenyine genda 走得越远越好。 jya kure cyane bishoboka 我已经想清楚了， nafashe umwanzuro 现在开始再也不要躲躲藏藏的。 ntabwo nabaho 我进去， nkomeje kwitsimba ngiye kujyamo indani ngaragaza ko ndi inzirakarengane 固执啊！ kuki uri ikigoryi ariko 我爹根本不会在乎你的 papa 钱。 ni mubaya cyane 你走吧。 ntabwo imureba agenda 我的天， 怎么回事啊？ ni ibiki bijya mbere hano papa 爹，若是你 Papa 要执意查这件事的话，林静的清白我可以证明。 nimba koko ushaka gukora iperereza nagaragaza ko linjing ari inzirakarengane 你一个女孩子讲， uri umukobwa n'iki wagaragaza ha subira inyuma 盘 jya mu 子 rugo 饭了，是林静救下了我，照顾了我。 nari ndwaye ya ndwara yanjye akora izizi linjing niwe wantabaye anyitaho ijoro ryose 是的， niyo mpamvu umeze neza 你说什么？ kuki 你昨天晚上跟这个臭小子， ijoro ryose ryashize wari uri kumwe n'aka kagoryi 没错。 yego 学长们被害之时，我和他在一起。 ubwo umuyobozi je yicwaga nari ndi kumwe nawe 老白， muzehe bayi nibyo 简直是胡闹！ binikira 原来妹妹失踪了1天1夜，就是怕寒疾发作一事被检， umunsi nijoro 才 wanga 不 kugaruka 赶回家。 kubera ko wari urwaye indwara yawe ha? 已经多年未犯，昨日突然发病， indwara yanjye nyimaranye imyaka n'imyaka 难道阿姐心里 ejo bitunguranye nyuma y'igihe kinini cyagaruka ejo bitunguranye yaraje 清楚吗？ ese ntabwo uzi impamvu 我临走之前， mbere y'uko ngenda 让潇潇把你给我 nasabye siyo yawe 准备的茶杯 nga- 收起 ngamo icyayi 来，发现里面有油 wari wanteguriye 脂粉， nibwo naje kumenya yuko washyizemo cold powder mu cyayi mbega bihuriranye 学长们被害之时，龙应城戒备松 ntabwo twakabajije 懈，这一 impamvu uyu mujyi urindwa cyane kurushaho 切， urakeka ninde wundi waba umwicanyi muri uyu mujyi mu gihe dufite umutekano 还得问问阿姐。 ese nimba ari uko bimeze ko nari nagiye kandi nari meze nabi urakeka ubwicanyi bwakorewe Rildazier ninde wabukoze 儿， we swa ngo ni swa ubwo ni longo sunyi navuze swa 真有此事 ni？ibyanyabyo wamuhaye icyayi 这茶到底有没有问题？ papa uperereze 亲自核实。 icyayi nanyweye hari ikibazo cyari kirimo 我一直无心要争什么， ntabwo nigeze ngira icyifuzo cyo guhangana 可是阿姐一直咄咄逼人， gusa buri gihe ahora ashaka guhangana 要是我再不反抗的话， nindamuka ntamwishyuye 估计连性命都没有。 nanabura ubuzima bwanjye nimba ushaka ko mpangana nanjye ndahangana 的话， ubwo ushaka gukompetsa nanjye 那我就奉陪到底。 ubwo nanjye ndahangana mpaka ku iherezo 咱们龙吟城现在内忧外患， ko twari tumaze igihe dufite amahoro 说你们两个 gute mwahangana mwese Sure. Eh? murabateza ibibazo gusa pa 现在危机四伏，敌人都在暗处，我们不能乱了阵脚。爹，我相信林静， muri iyi minsi tumaze iminsi nta banzi dufite kandi ubundi na mbere y'uko ringaza abanzi bacu hari uko twadiringanaga nabo twabadiringaga rero papa 他能保护龙吟城的安全。 Linjing ndamwizeye yarinduye umujyi ndamwizeye rwose 子言， ziyani 花儿中毒的事情一定要查清楚。 menye neza impamvu hwa yarozwe cyane buri wese nagaruke 快回去吧。 tugende uyu baramusukuye aka ngaka gafatirwa mu cyuho rongo hwa uzi ko naguciye amazi sha naragusuzuguye kweri 这盏茶中确实加了 iyi code rouge powder 油脂粉， 哦， ni iri mu cyayi koko yari irimo 只是剂量不重，并未让花儿中。 gusa amount cyangwa se ingano yayo ntabwo yari ihagije kuba yamuroga wiki 但这些油脂粉足以让他发病。 gusa nanone irahagije kuba yatuma ubukonje bwe mbese yaba imbarutso yo kuzamura ubukonje 岂 bwe 有此理！
binibikira 此要 nyine umujyi we 去。 kumenya uwaroze biragoye 之前生字堂尚存一线，我查过记录，生字堂的油脂粉前2 reka tumenye ibijyanye mbere tujye gushaka iyi powder ahantu yaturutse 已经全部被盗了。 turebe muri records nimba ubyemeye muzehe yikanzemo iki ni ikibazo bimeze bite gake gake 真的该好好的整顿一番了。 ndabona ngomba kugira icyo nkorera uyu mujyi 我还没 kamabaye 死， sindapfa 想在我眼皮子底下作祟， nimba wari ushaka gutera ibibazo mpari 太荒唐了。 ibi ni ibibazo cyane bikomeye ko mbibona 堂主之位控制 pozisiyo yawe ni ikibazo 还另寻主位人选了， bivuze ngo wari ukeneye pozisiyo 机难免有所疏漏啊。 bivuze ngo abantu benshi bazi ko udahari ugomba kwigaragaza niko kuri konyine guhari hari ikintu urimo urabura 老 igaragaze 白说的有道理， bayi ari mu kuri 那子妍， ziyani 你就安排下去。 dutegurire 今日咱们就开始竞选堂主仪式。 是 turaza kuba twahitamo umuyobozi byihuse cyane 记住啊， mwibuke 大家只要是咱们龙吟城之人， buri wese agomba kumenya ko Long City 都有资格参选。 igomba kuba ifite uburyo bushoboka bwo kugira ngo duhagarare cyane 好的， yego uyasekamo 生字堂堂主啊， Hall Master wa Hall of Life 听起来还有点意思啊。 biratangaje 要参选， naye nshaka gukompeta dore ikigoryi 连静， Linjing 你不要以为你和薛掌门的死无关， ntutekereze ko hari icyo wakora 可以在这肆意妄为了。 kubera ko aka kanya 你想参加堂 ngo 主 ni uko dusanze nta n'uhure n'urupfu rwa Lord Zing 竞选，那你至少得是我们龙吟城的人吧？ nimba wumva ushaka kujya kuri ibyo byose banza umuturage wacu 城主， nyiri umujyi we 条件啊，尽管说就是了。 we vuga kondisiyo gusa 好， sawa 子妍，你听到了吗？ Ziyani wamwumvishije 想加入龙吟城一事，可就交给你来处理了， ugomba guhandoringa ibibazo bya Linjing nimba ashaka kutujoyininga wibuke 一定要认真的考察。 testing neza cyane shaka ko umuturage wacu gakobwa ke gafite amasoni 还生爹的气呢？ uracyandakariye 女儿不敢。 ntago natinyuka oh 敢呐！ koko se 要是爹没什么事儿的话， nimba nta kindi 先下去了。 twe turigendeye tugende wakintu 走了， ndagiye turatibitse kumbe hakuno yaje hano izi ndabyo nizo zifasha mu gukora iriya descarade flower power hari n'iz'umutuku porampora 你来做什么？ uje hano gukora iki uje kunseka ko nta mutima mubi 说阿姐身上的伤还未痊愈， anti yavuze ngo ntabwo urakira neza 但药还是要及时喝的。 nubwo wahanwe 原来这么多， uracyakeneye gufata imiti 你一直有心防着我。阿姐与其说 n'imyaka yose tuvuge ko utigeze unyanga se 防着你， aho kugira ngo umve yuko namenyaga ibyawe 你 se 为什么不问问自己呢？ wakwibaje impamvu ahubwo ukomeza kumpangara ko nta kurwanya undwanyiriza iki 有些事情我虽然不说，不代表我心里不清楚。 nubwo hari ibibazo tutaganiramo ntibivuze yuko atari uko ntabizi ko ibyo mbese nubwo hari ibibazo ukora simbivuge ngo tubiganire si uko mba ntazi ko wabikoze 既然你什么都知道， mbese niba uzi buri kimwe 不在城主面前拆穿我， kuki utigeze untamaza imbere ya nyir'umujyi 你能做到心狠手辣，我做不到。 wenda wewe uri umugome ufite n'umutima mubaye ariko njye sikomeza 要是爹看着我们俩明争暗斗的， ese papa yanezezwa no kubona duhanganye 他能开心吗？ eh? 心里，我当真就是一个为了权势不顾你性命的人。 ese mu mutima ubona ari umuntu ubona ndi umuntu wakwica kubera imbaraga 觉得留我一条性命就是眷顾， none si ukuvuga ko utigeze ufata umwanzuro wo gutwara ubuzima bwanjye 在我眼里，如果真正的亲情需要我拿生命去换取家人的幸福，我 gusa njye mu mutima wanjye ndifuza kuba natanga ubuzima bwanjye kubw'ibyishimo by'umuryango nta kindi njye sinkeneye guhangana nawe 是不同往日了。
ibintu biratandukanye aka kanya 你的位置，你想要的，我可以让给你。 mu bisanzwe nakagombaga kuba natanga umwanya wanjye buri kimwe cyose nkanabikurekera byose ukitwarira 现在，我绝对不会让。 gusa aka kanya kubera ko aribyo ushaka ntabwo narekura ni wowe ubyiteye 以前我一直不知道你在乎什么，好像除了玩， sinzi icyo witagaho mbere n'icyo uri kwitaho aka kanya 但如今 uretse kuryoshya wahoragamo 年轻， uhora watembeye 我放手一搏。 sinzi impamvu uri gutuma mumpangara muri babiri we na Linjing kubera ko nyine n'ubundi wagaragaje kuri ikigwari Longhua 这也是你逼我的。 nanjye nta mahitamo nsigiye reka duhangane nimba aribyo ushaka ni ba sisters banza ubuyobozi buryoha sindayobora ariko nimo ndasatira kuyobora nimo ndasatira ngo nzayobora iki nezwa muzi ko aka gasobanuye ejo bunini kaba ariko karimo kararebwa cyane ninde uzakayobora ubwo nta muntu umwe uzayobora aka gasobanuye 对了，林青，我来这儿就是想和你说，生字堂堂主一位，你务必要多下。 ndagira ngo nze ngusabe hano ufate umwanya wo kuba Hall of Life 哇，你就忍心让我成为你和你阿姐之间？ urajya gumisira karengane y'imirwano y'urugamba ruri hagati yawe na mukuru wawe 不是， oya 你既然来了龙吟城，务必要选择自己的阵营。 mu gihe uri hakuno mu mujyi ugomba guhitamo uruhande ugomba gushyigikira nyine 本来就是因为我建立的，我还要帮助你一起把这个阵营势力。 iyo uri iruhande rwawe nibwo ufite umutekano none ushaka kugira ngo umfate n'umwanya abe master of Hall of Life 刚刚的针灸之法也是慕言教你的吗？ 对啊，多亏慕言提前有准备啊，他还把一些草药给捣碎了，制成了药包。 uragira ngo dutange isomo hariya Muyani yagufashije cyane buretse nze nkwereke Muyani gusa mwibuke yamubwiye yuko imirwanire ishobora kutarenga ahari ibyazi nibyo nyine ibyazi birakomeye aka kanya aranashoboye gusa ngo nawe ntashobora kurenga ahari ikindi 药包也是慕言亲手做的。 yamubwiye ati hari uburyo nzagufasha ukativetinga imbaraga zawe gake gake ati reka ngire utwo nguha urangira ati se ibi ni Muyani wabiguhaye 对啊， cyane nyine none ni ikihe kibazo medicine package hano hari ikibazo 这个金针和慕言昔日用的不 golden needles 一样。 ntago ari kimwe izi golden needles ntago ari zimwe muza akoresha 而且这个药包的配方也是慕言想不出来的。 kandi ikindi recipe nk'iyi ngiyi ntago ariyo yakoresha 慕言 iyi ngiyi iri muri medicine package reka reka 脉上，我的寒疾就算 Muyani yavura inguma z'indani mu mubiri 也不可能这么快压制，更何况慕言呢？ gusa hari ibyo atagomba gukora 从昨日到现在，我都没有见到他。 kuva ejo sindamubona bitabaye ibyo ashobora kuba hari ikibazo cyabaye 慕言有问题。 urimo urakeka Muyani ko hari ibindi arimo agambirira 真的是慕言吗？ ese umuntu wabonye kuko ni Muyani cyangwa nundi uyabitekerezaho ati umuntu koko wabonye ni Muyani cyangwa nundi wabonye utari Muyani filimi iraha tugaruka hakuno ntabwo tuzi natwe Muyani nimba ari Muyani wa nyawe cyangwa bombe hakuno Muyani arimo aratambuka aka niko twabonye ngo ni ka Muyani nimba ariko simbizi kari aha ngaha mu gisagara bari kugahunahuna uyu nawe yari yometse arabibona yakirana kandi agatwaye aragatwara mu gisagara bari kugahunahuna gake gake arangije nawe arakurikira ararara mbega itangiriro ryiza Longhua namutabaye Longsu ntago ashobora kuba nyine umujyi rwose ukurikira kagenda gaseka ati Longsu ntago yaba nyine umujyi we bite byanyu mwebwe 你等这市集上鬼鬼祟祟跟着这位， kuki murimo murakurikira umukobwa mu ibanga 这是何居情？ mushaka iki 这位公子问你们话呢，说，究竟是何居心？ ababajije ikibazo musubize mushaka iki ntago muravuga yigira imbere bavanaho ibyuma kompe bari cyane we genda gake barangije buri wese acuka
子， buretse nyakubahwa 谢你拦住歹人，或者 undinze ikibi sibyo 你无事便好，不必多礼。 mu gihe umeze neza birahagije 瞧你定无江湖经验，切记得 bisa nkaho ufite experience mu 不 buzima 外露。 jya witonda ukanyagwa 看你满纸鸢的架势，定是素日里 ndebye ukuntu 在 umeze 家里被爹娘管， na kayiti yawe 一点 bisa nkaho ababyeyi bawe batigeze baguha ibingibi mu butoya kubona umuntu mukuru nk'uyu nguyu ufite kayiti ni ikibazo 很疾苦， gusa nta kibazo irebe 真是不知江湖的险恶。 urakajije muri iyi si yuzuye ibibazo 我送你回去。 uba hehe ngo nkugeze mu rugo 送我回家。 嗯， 好呀， ungeze mu rugo 这边。 cyane sawa tugende gakobwa nakajije kari aho ngaho 这边。 duce hano ndebere nawe gusa twumvishe kavuga ngo katabaye longuhwa 好像绕了一个大圈呢。 ntabwo longusu agomba kuba nyiri umujyi ukurikira 这么近， bivuze ngo bageze mu rugo 想不到 kari hafi se 怎么？ ntabwo nari nzi ko utuye hano 你也认识龙吟城的人啊？ hari umuntu hano uhazi se 你们龙吟城的大小姐，是否一直都是那 ese umukobwa mukuru wo muri longo yi city 暴脾气？ ahora ari umurakare kuriya 容大小姐啊， urimo uravuga longa se 她从小就是那个命脾气。 gihora ari kibaya cyihorere uyu arabyumva 你跟她很是亲近吗？ none se muraziranye 否则怎会知道她？ bitabaye ibyo ni gute wavuga ngo uramuzi ukamenya n'ubuzima bwe bwose 今日能遇上公子，我很是高兴。 duhuye uyu munsi 觉得 gusa ndakeka 好像对容大小姐， ushobora kuba wita kuri longusu mu ibanga umutoya 所以我进去坐一坐， kuki utaza ngo tujyane 我都可以讲给你听。 nakubwira inkuru zitangaje cyane kuri we muri iyi si nta muntu umuzi kundusha oya urakoze 我就先行告 ubwo 辞。 ugeze mu rugo amahoro reka ngende 哎，等一下， buretse gato buretse gato 我突然想起来，我有一件事物落在集市上了。你先进去跟我家人知会一声，我去就回啊。 genda ubwo hari ibyo ngiye gutunganya bwe n'umuryango wanjye ndaje biki aba ari aha ngaha ategereje kumbe kwinjira hano barabunyasi 怎么是你啊？ kuki ari wese kandi 慕言呢？ muyani ari hehe muyani 不会是方才带我进来那位姑娘吧？ aka gakobwa tuzanye hano 那个姑娘现在在哪儿？ ari hehe 你们不是回龙吟城了吗？ ako ntabwo wakabaye uri mumugira 设下 kuki mwateze ambushi hano 你们两个人不会是要对付一个手无缚鸡之力的姑娘吧？ agakobwa k'akanyantege nka kariya muragashakira iki 不是有意要对付一个姑娘， ntabwo ari ukumukomeretsa dushaka 这个慕言是假的。 gusa uriya ni feke muyani yego uriya ni feke muyani muyani wa feke kumbi hakuno mu mashyamba dore uko gatarasa uyu ni muyani feke ntumbaze muyani original ari hehe ndebere nawe ntumbaze impamvu kigize feke kayiti ifatwa hano si indege yanjye ibaye iki kakiri aho Supreme Master turagusuhuje kumbe 你们可以帮我把那个风筝拿下来吗？ mwamfatiye kayiti uyu ni Supreme Master filimi iraho 见的应是同一个人，但他的样貌年 imitsi yawe urakeka ari ikibazo 的有些出入。 ndebere nawe none se uriya ninde twumvisha bamusuhuza ngo ni Supreme Master 自埋伏落空， ntabwo tumufashe kuri iyo nshuro 早有戒备。 bivuze ngo ntabwo tuzi ngo turamukura hehe 救了融化， ariko uyu muntu yacabaye longuhwana 替我疗了伤， anavura inguma zanjye 对我们完全没有敌意啊。 nabonaga nta kintu kibagambiriye ni ikibazo sasa 这样的话， ngo ni Supreme Master baramusuhuje none kuki yahisemo guhisha ibimuranga 我派去的弟子都没有消息， n'abantu nohereje nta makuru bafite 已经遭到了不测。 bisa nkaho muyani wa nyawe 蹊跷， ashobora kuba yarahuye n'ibibazo 知道。 ikibazo muyani we turamukura hehe nimba atari kuboneka byibuze ngo tunabone n'umurambo we 希望是我多虑了。 这往往啊，凡事都是好的不灵。 gusa ibyiyumviro byiza ntabwo bijya bizana n'ibyumviro bibi 求求你了，你开 ndakwinginze 窗口吧。 wivuga amagambo nk'ayo 二位，我还有些事，
就先行告辞了。 yewe ngiye ngomba kubasiga rero hari ibindi ngomba gukora cyane ibi ni bivandimwe ntumbaze ngo umukuru ninde ariko wanza ari garafurere we ibi biratangaje 要把你绑回去成亲， harya ngo ntiwacitse mu rugo 把你丢在这儿，自己先跑了。 wunze urushako kubera icyo agusize uyu munsi 他呀，这是着急去一期会友呢。 yahuye n'inshuti ubwo yakinaga chess inshuti nshya 这里有什么朋友啊？ inshuti nshya ni iyihe 当然是因为在他心里，对他来讲， nyine ni umuntu uri special kuri we tu 一位朋友。 umuntu uri special 特别。 umuntu uri special inshuti special a special friend yaje gukina n'inshuti ye 可是决定要认输了。 ye kwemera gutsindwa 不下了。 match ndayihagaritse 岂有此理！陆一舟， wamushenzi 前来就这么戏耍我是吗？ waje kunsebya oya 我这个人天生心里有事藏不住， nuko ntabasha guhisha ibanga 清楚，我总是难以心安。 ntago naba meze neza keretse nkubajije 有一天闷在心里久了，会坏了事。 mfite ubwoba ko ndamutse kubihisha byakomeza byateza ibibazo 为什么？ 姿势体大， n'icyo uzi 还望容大小姐能够 iki ni ikibazo gikomeye cyane 玉石相告。 ndagira ngo wize ukuri 有话就问，装什么高深？ vuga ureke guca ku ruhande bakira aho bataragera ku rugo hall master 有话直说，无需遮掩。 wimwitaho mbwira 弟子发现慕言的尸首， twabonye umurambo wa muyani 此堂严查，至少4 tugendeye ku burwayi 天以上。 这怎么可能？荣华分 bw'igihe longuhwa yakiriye bivuze ngo muyani yaba yarapfuye mu minsi 3 ishize 说过，他寒疾发作当晚， kandi yavuze ko muyani yamuvuye kandi 玄烨也认为此 iminsi 2 irashize kandi umurambo wabonye umaze nk'iminsi 3 kandi muyani yavuye ki longuhwa bishoboka bike 只有蹊跷， ndakeka harimo ikibazo nanjye 前去一趟。 niyo mpamvu nagombaga kubikubwira tugakora iperereza 容大小姐， long 我的话还没有说完呢。 ntabwo nari nasoza kuvuga ariko 陆公子， master lu 帮主有正事要办。 hall master afite ibibazo byinshi byo gukora itware neza 你先行一步吧。 we bugiye ndaje 是 cyane iyi muyani baramwishe 你要问什么？吞吞吐吐， n'icyo uzi 可不是你一向的作风。 敢问容大小姐 utajya kujijinganya 是否认得一位姑娘？其身形鬼魅，医术高明，脸上还时时带着一种天。 ni gute umukobwa nk'uyu ngo waje udafite ikibagambiriye uzi ufite imivura idasanzwe useka ku isura ye yavuga yuko ari undi wundi yikanzemo yikanzemo anasubiramo inyuma 正是这位姑娘冒充慕言，于当夜救下寒疾病发的容二小姐。 uwo muntu ngo wigize muyani yatabaye long wa 后来我在街上与她相识， ijoro umunsi yari afite ikibazo kandi nanjye twahuye ku mihanda 中无意发现 twanaganiriyemo 她对你十分熟悉。 gusa naje gusanga kuzi neza 说些什么？ n'iki kindi yakubwiye wibuke ko yavuze ngo are interested mu mukobwa mukuru w'umuryango w'abaling 你是在害怕？ ako si kumbura ufite ubwoba 我知道龙吟城派系分杂，暗流汹涌。 ndabizi ko turi mu gihe cy'ibibazo 此事 ibyago bihari 提起过， humura nta wundi muntu ubizi ntuhangayike 我只是想关心。 ushatse gusobanura iki nkeneye kugufasha gusa nta 你 kindi 有苦衷，我不再过问便是。 ufite ibikugoye ntabwo ndi bukubaze byinshi ntumbaze ngo uyu nguyu kandi afitanye indi ikintu uriya mukobwa twabonye ngo ni supreme master 你走吧。 igendere uyahindura isura umeze neza se 我不管你听到什么， ibyo waba wumvishe byose 透露半分， nuramuka ugize ikintu kiri hanze 去你性命。 nzakwiyicira 等等， we uretse 容姑娘， niko longo we 我是真心的想帮。 nkeneye kugufasha bya nyabyo 这天底下根本没人能。 nta muntu wamfasha muri iyi si ati nta muntu wamfasha muri iyi si uramfasha iki filime iraha soda ni 3 love lifetime love a lifetime ngo ni love lifetime zihara muri long ye nyir'umujyi 自建成以来，一共送出 kuva long yafondwa 北到雪岭，南到江东， sikali part 12
nizo zamaje kugerwaho 受赤华诸城 muri Snow Mountain ndetse n'ahandi hose hatandukanye 多年来， twagiye twakira 咱们龙吟城也稳坐着 benshi badusaba kugira ngo tubahe uyu muti 湖霸 Longyin 的地位， yakagombye kuba iyoboye iyi si imirwanire politic world 或者质疑我， nta n'umwe wakabaye agerageza kuba yahangana natwe gusa aka kanya 接二连三的杀人毁猪， hari abarimo barashaka kwica abantu bacu 这背后的用意 banashaka guhanganira pa 而玉啊，此人不 icyo bagendere ni ikindi kindi none se wamugane ko Scarlet Flower Pa imaze igihe kinini cyane izwi 而且深知江西 kubera iki aka kanya aribwo batangiye kuyirwana benshi banicana bivuze ngo hari ikindi kintu tutazi nyine umujyi abitekerezaho bose babitekerezaho ni ikibazo yikanzemo uyu nguyu 难道是 ese yaba ari 他？ yaba ari we ta mwibuke na Longsu nawe yavuze ngo yaba ari we ni umukobwa filimi iraha sasa uyu nguyu nawe aho aryamye yibutse agakobwa bahuye 敢问容大小姐是否认得一位姑娘？其身形 yibuka n'abazi uyu nguyu Longsu 时时带着 ati se umukobwa uramuzi yari afite inseko y'inzirakarengane yikangamo abantu 为何 kubera iki 他会如此害怕？ yatinye kariya agakobwa gatoya kigize mu yana 他的性子 bitewe n'uwo ari we n'imirwanire ye afite ntabwo Longsu akaba yamutinya gute yatinye kariya agakobwa kigize mu yana uyanga kubitekereza hari iryamira hasi kegariwe wakiraho mu gisagara urimo arasa ariko se kandi 不是吧？你又不是个姑娘家，藏个匕首在…… ntabwo uri agakobwa gatoya kuki uryamana ibyuma wowe 龙吟城危机四伏，敌我不明的， mwana hano hari ibibazo 有何不可？ kuki tutagomba kwirinda umujyi nk'uyu nguyu ibibazo 怎么？ dore sha iki 是想通了，终于要打算回去成婚了？ wafashe umwanzuro wo kujya mu rugo ugashyingirwa ko nkawe 姑娘乃大家闺秀，好歹人家也是江南4大名家之一， uriya mukobwa aturuka mu muryango mwiza 也算是门当户对。 muraberanye pe 再说， niko muraberanye 姑 rwose 娘，再 ni 说， meyi 夫人既定的婚事就没有周旋的余地了。 说完了， ikindi mariage 你还不速速 ni 随我？ urushako rwiza warangije sindasoza urimo urambangamira 是兄弟，跟我走一趟。 哎， nimba rero nta kindi ngwino tujyane iki se kandi unjyanye 深夜时分还如此鬼鬼祟祟， aya masaha y'ijoro uje ucengera nk'umucengezi none utangiye no kuntwara bite byawe 你不会害怕我晚上对你做什么事情？ si bwa ko hari icyo nagutwara 哇，你想太多了。走， tugende wowe ukapfa we siki yamuzanye hano gira vuba se gira vuba gira vuba gira vuba gira vuba bari gucengera cengera yaje hano ntumbaze ngo baje mu biki gira atya harimo record y'abantu bose bakoresheje Scarlet Pa 找到了，找到了。 reba hano ndayibonye reba hano 怎么如此清楚公子堂物件摆放之处？ hakose 我之前 kuki mbona ahantu hose hano hazi 孔子堂很久了， erega njye nahinjiye igihe kinini gishize 详细记录着服 aya ni amakuru 人的姓 y'abantu bose bakoresheje 门派 iriya miti ya The Scarlet Flower Pa 用的时间。 uranyumva neza 你查这个要干什么？ ese nicyo ushaka kumenyamo ahangaha 因为这个赤华柱啊，死去的人不止学长的一个。 ndimo ndibaza impamvu umuyobozi Zu ari we wishwe na Scarlet Flower Pa 总觉得这背后一定有一个。 byanga byakunda hari ubugamanyi buri inyuma y'ibintu byose 你是不是有什么事情偷偷？ none se hari ikintu uri kunsimba se ntazi yarangije bakiri aho turapfuye bari kwa Longsu ehe aka karinjira ko nta bantu numvagamo hano ra kinjira gatya 融化， Longhua 为何也会趁夜来此？ Longhua kuki arahangase nawe kandi ndabona agatabano aka niko acishamo amaso 我小徒孙果然聪明。 umukobwa wanjye ni umuhanga dutekereza kimwe kweli
umuntu wa 10 Zue Qingshan kandi niwe wapfuye. Zue Qingshan niwe wapfuye. Master Zue cyangwa se Leader Zue barakwereka mu nyubako y'abazi yawo Xiao Man. Hano hari igikari cy'inyubako y'abazi Xiao Man kirimo kiragenda. Dore nyiri kite arimo aragenda yikontorora neza. Ndebere nawe. Hari igikari kirimo kiraza hakuno. Porampura gace gace Supreme Master yari yigize agakobwa gatonya. Binitsi kayiti yaraje. Binitsi ayiga datawe urudodo rwishe abantu. Undebere nawe. Dore urudodo. Dore urudodo cyarukora filime iraha. Porampura mbibutsa ko ni kugasobanura times.com ndetse no kugasobanura store.com. ibintu n'ubutamu. Iyi ni collab. Dore ka gakobwa do kakana keza sha. Nyubako y'abazi yawo. Kumbe tarajya kure arakuba muhaye acamo barakomoni. Binitsi uri mu gikare baragishwanya gusa. Twice one. Kumbe Linjing ni urimo. Nikosha Supreme Master. Kiganza cyarakireba. Okay. Bandi bavayo. Linjing. Ichunga. Kumbe. Nyambi yabo yarayibasubije. Binitsi nimwe muyisani. Soda ni gatatu baramubura. Mahwa nimba ari Supreme Master wagarutse. Buri wese agomba kumupfukamira. Ocho. 没事吧？ Yewe umeze neza se kandi? 能拿自己的性命冒险？ Gute washyira ubuzima bwawe mu byago kubera ibi ngibi kwera? 现身。 我没事。 Kuki wigize umuyobozi ye? Reka dusubireyo. Rimira. Kubera iki ntemerewe kugenda? N'itegeko rya nyiri umujyi ntiwemerewe kugenda. 要不你在外面候着，等林静和 Nugenda birabibazo. 孔子堂 Linjing na Longhua 到半点成绩， binji wanjye kubera iki ntagenda? 是你成了摆设， Bindabyanze. 请城主问个明白。 Ngiye kugenda mubaze impamvu ntaho ujya. 城主的话我不会重复第二遍。 Ntabwo nsubiramo ijambo rya nyiri umujyi. Rurenga ugatenda intambwe. Ntundenganye niba umugome. Uba umugome? 我一早便知道。 Okay. 就连小姨 Nari mbizi kuva kwitangira kushyikiye Longhua. 龙吟城主还有什么事是我不配知道的吗？ Ubundi ikindi nkeneye kumenya ni kimwe n'umujyi. 切莫冲动行事。 Hall Master, wihubuka. 城主对昨日之事已有定夺。 Iyi ni imyanzuro. 再等一下。 Ntacyo wayirenzaho. 冲撞了城主。 Tuza rero. Nimba nyiri umujyi yatanze itegeko, genda gake. Genda gake rwose. Genda gake ubitware gake. Episode ya 3 nuko igenze. Ntimucikwe na episode ya 4. Bibutsa ko ni kugasobanura store.com. Muzajya musanga kandi no kugasobanura times.com. Imana ibarinde. Ciao ciao. Hasta la vista. Porampora.